Mas penin si video veo zo si na pon savin kazana salam kain pin kema thaming ampo mate in tuni video a hi DaVinci Resolve basic tutorial kan boarding hi in amasania chu episode ver za te ham episode ver atinga phaloam ti chu isai ta ven na tuni video a hi basic tutorial kan boarding hi in koi ta bang DaVinci Resolve editing hanai lo atinga la tutorial dang na ba na confuse over a hi on le comment na board hi in atinga la chỉ đúng chưa ai ông chụp video concept hay hiện na ai họ khăn tông là tiếng ai kia kia chỉ tutorial hi ai bảo cái gì phải hiện EPP hi ông là ipat masang ovin intro Facebook, YouTube juga. Follow, subscribe, bono. Isi pun nanti please like, share, subscribe, comment down below. Paumin intro chui chai ta ben tunia hi DaVinci Resolve basic tutorial bodeu hi in tuni video ai bodeu hi ala video cutting bodeu ating ala color correction jong bodeu tun DaVinci Resolve ongom hiten video hi ka import hi ta en iti video import de ham amasa video ka sipit la ya hi chi video hin lut lem chun ipiti keyboard ham ti chun he dio hi in koi do te ta hi chi video hin double click na bola hele amasa ki sai ma ba nga chut video hi double click bola chun ela hi hong ki preview ding atin la chi timeline chi display hi in chi mouse re ya na itai ka bola le nam la chun zoom in zoom out na bola hi na cho khan na hi in ani na cho ya la pt video cutting board ham na to video import ta he tivte to ihe no mo che ya le EPT video cutting board ham na abe hin hila pa na yung hita na trim thai hita yung video na cut thai hin na ai lo wa jong le lai blade ki ti khat men che blade ti ta na ho na chi blade hi select board na la chen chi blade ki ti line red color line ka ga thai la chana hon na cut thai kitai na cut thai hin ito bang ana dei lo a hi la chen ni keyboard a hin aim la chen chi mouse pointer hong ding lai select na bola backspace a hi lo la delete na bola la chen ki delete ding iti chu hi na tun chi ka delete au hitin aji chu ide ki import hi na tai hila hi chi video hi na keyboard a hin I me la chun ki trim de hi na tai video hi drag au ai la chun hila na hila chen hi video ki drag lu de hi na ating le video to sound na de a hi la chun hila na drag lu thai video to sound hong pe na ai lawa video bo sen na de a le chi video ta bong ben hi itin tra la chen video bo se hong atin la video bo se hong ai ma audio hong lo cha na ai lawa audio bo sen de a le chi audio ben hi ta na track lo thai ke eta audio bo sen na track lo thai ke da hi na tun video to audio ka de na khotia la chun hi chi ka select in chi video to audio hong ai ta na ating le chi cho hi na to hi chi tool hi ta video hi ta na de la pen na ran thai hi chi tool hi lai error khat ten lai error khat hi na chi video holai na de pen ham ti chun na ran thai hi chi ho lang hi akit la video chombe akan siteng hi che 1 2 3 video chombe akan siteng hi tun video cutting board da chi basic chu hi chan chu hi ta na i ham khatya na play num a hi le
helai play button na yung na play thai Tuni ilai ichi episode na mo ating on le space bar na may ahila pon sa ki play pe thai yen na tu hen chui chai ta la ga tu ten na fusion hi ka bon na lo a hian aji chu fusion hi complicated a hi la lion akit ten la ci video hi basic apan na professional level chan hi ka boki ko hi na tun wang chi ka panai po hi den chi fusion hi aha hi I think very confusing hi na video chung bia chi concepting hi tu hin color correction in chi tin to color correction hi apoi modern kan bat sa hi na to hi chi color correction so na to hi line chi ai len brightness na bot hai ting le you can even decrease the brightness it is so hi to hi chi ma sai na chi ai len chi option tam ta ma hi na linear yung men chi linear kiti ya linear dia la chi hong ding atin la circle polygon and curve gradient hi na cho hi banai cha kan ba sa de hi hin pp la tu hin sorry circle in ka chu te na chi circle pp hiong le chi unclip ball ven lam china ball ma sang ven chi layer hi pt ham ti chu nan ga ti chu explain an ball bi wing chi not pad a hin na tai chi not pad a hin chi input and output a hin na chi pt sedam tai example na tai chi video e chi layer khat ta cha na tai video khat track a len chi layer ni ta cha atin la video khat track it a len layer thum ta cha na hit chi ta ba ma chu lai hit not pad a hi layer on ma hi na o na me a s na me a la chan chi hung ki duplicate pe ding chi original ta na save thai yen na label org chu le short form original yen na chi original pa hi dai koi ding chi new layer a he circle mask chu ka follow hitin circle pans na boarding on legend hilai point tam ta ma hi chi point hi ta adjustment bot he na tun kamai ka he tracking ka ole hen tracking the boarding legend hilai na chi ding hilai na chi den tele chi play button hin pe legend amale marta ho tracking on board hi na toy kamai ka ko tracking about cha chi software hen tun hilai na ta hitin stop toy hilai ka hi kamai hi tracking about cha na chu toy hi chi color la hi ka chi ding kamai ka hi ka so thing no ma la na chi lai brightness ka about hai tiang la color changing ka about hai na hitting ka follow hitin ai mai hitting ka follow hitin example na ding na ating le chi control s na make it a legend chi new layer home pe hin na tu hin mask chun chi kina hitin chi polygon ichi curve tool a hin hilai ka hi azima la ka ti ta na select one hilai ka hi azima la ti ta hi hilai ka hi azima ja ka
brightness ka bonong hi na chichu track color ka chekiting video ki pana tracking ka bon kite tun hi chani ka ngau tin na tun hi chani ngau tin color correction chun chi ke da tin hilai ka hi zin wa ja chu brightness yang ka pot hai ke brightness ta ho ka pot hai ke da in na tin le right click on na add alpha output na ti hai la chun hilai alpha output na pot hai na so abe hi in hilai yang brightness bolo atin le mai yang I here no hi na hi chi color correction hoi na de point tu na chi layer kha ni thom layer thun na ni so hi tu hen chi layer ho hi piti se dang layer tam ta ong tin len tai adjustment na bol layer tam ta ong tin len ni piti se dang it's very messy na chi ja chu bon chi ke ai chi layer ho hi select na bol thai chi layer ho select bol na atin la chi layer ho hi group na bol thai ke cha chi layer ho hi group na bol thai ke cha na group na bol ai le chun na effect ho lo si chu lai pru ma hi atin la effect na lai effect na ka bol thai ke da hi yeah, so this is very useful tip and trick atin on the chi layer ho ina de lawa effect na bol da chu nang ye ba ma ong do lawa he la chun lai chi effect ho ya bon chi delete thai ke chi na delete he la chun achung bia na bol thai ke da hi na atin le to hi fusion to music hi video to my body hi deliver piti deliver body ham teacher video amasa video ka se ma chun amasa video ka se chun ba awa ile piti video body ham teacher na heta ben na atila export bala ile ki chai he jing. Yeah guys, so that's it for today, and if you guys want to see more tutorial please leave your comment down below, so I will make a video according to your comment, and yeah, I will see you guys in the next time. Thakana ka se bilang video ka kasi ba yen to la hi Jalengam airline ichi planning ka bolai ta hi chi computer full CG hung hi ding hi koi ta bang hi chi video chu na miss no lo a hi le subscribe nei bo pi ben lam comment nei bo pi ben lam atin la ita bang video ka sip thai de ham ti chu na ho khona ki ngam a hi en pp yong le na bon sa ve